Abot na dyan mi guys. Kasi purami. First time na dari karon. Abot dari. Enja. Agan man eh. Agawang tuxedo. Isipin. Na kani di mo ra magnagising. Ningliot man. Nagising man siguro to. Nga ra pagkukunin dyan. Ang hindi ko kaginhawa. Giantos na dito na ako ganina nga dapat. Tak talama kay kuna laman kay. Disgrasya na dahil nun. Pati ka akong karsones ha. Madisgrasya na nun tong di pa kuha. Hindi dyan mo na admit na dahil nun kay paggugus doktor. Correct. Kaya di na makuha. So, pinaghandaan ko ra ba to? May pagupit pa jud ko. Uy, bitaw, ganina, tong lain na pa yung bukal kay bago manggitalhan. Dami naman, tinalhan man. Ada namin sakon. Makalipat pa na yung hinawiran. Sa di pa na mo para dyan, guys, don't forget to like o subscribe sa dyan YouTube channel. Yes, Junjun's TV. Sir. Sir, sa pwede ka isang tuxedo, sir, ganina. Ba, orang mo. Pero nakulbahan ka. Nakulbahan ka. Nakirat ko, pero napokus mo kong hosting. Wapat, kaya ikaw pa ning birada, pagkaroon ng ganubi, hapos, Di na ko kaginhawa. Pagtanaw na na, rin na. Nakirat ko, nagpantaron, nagtiniil man. Nakasakpan. matarang yung mga prank, di ay. Magalinta ko, di unta ko magkarsones. Dili na. Samot mailhan, praktisado, way ko na practice. Hello, waiting na sa order. Yes, Sa'yo mo? order. Pork ribs. Baby pork ribs. Ito ha. Kay bangus ra nga sinabaw, sinigang. That's all I can eat. Hawangan tagaliga. Pizza ra man gawin, mura man Amerikano. Diyan kay 3 rice man po. Mag-Amerikano, taro na mag... Hey, what's up? What's up, Pag man? Amerikano mo bisita kaya kita ka dahil pag Amerikano man. Pag Amerikano ko na yun. What's up, madlang people? This is the happy night of the tibulizing Ngano naman yung ano? because the table will not burning. Why is it? Because the food is hotness. The hotness of the food? You miss our English, suppose? Kind Yeah. of English? Oh, Yeah. I miss it too. Wow. I don't know how to speak Englishable. It's been a I long... forgotness. It's been a long time in Bethlehem. Yeah, long time ago. In Bethlehem. So, But now, do you have a questionable for me? mura para akong na mental block. Bakit? Wala lang na. Gutom ka na. Sige Kasi- ka sana. I don't know. It's very matagalization. Yeah, the processing is matagalization Yeah. of our meatness again. Yeah. But now we're seeing now each other. Oh, the Englishable is very hardship You're always fluently nice. of the Englishables. Yeah. Excusable. I'm so sorry, sir, for the what you call this? Kuan, inconvenient. Inconveniencing of my headness that rolling around like that. You're just like Santa Clauses. Yeah. Excuse me. You're exquisite. You're welcome. You are very cute miss tonight. Wow. Because I have Ito na, nagpapunin na. Sige, bago magitalhan lagi dyan ko na guys, oh. mga guys. Mga guys, lagi dyan, oh, bagong gitalhan. Mga guys, nagpatuto rin kung paawat guys. Marami sa kung kukok Ito, ganina. magmuingan na ba dito ako? Nemo, di na mo ko sumuhurt. Dadabaan ko, malilwira ba nila? Pabalik ka out ganun. Wow, ingon ra gyud na rin. Mura na gyud na rin nangingon na gyud dari. Mura na gyud sa Matay, sinyal nga. Dispersible ko. Dispersible ko sa akong YouTube-ness. Yeah, because the YouTube-ness is disgrasyable. Oh yes, may disgraceful ang YouTube-ness. Pero okay raman kaya na. Itabiri raman. Because of your power. Yeah, the power of Pili-Pili. You are the Power Ranger of my channel. Kita. You're always resolving my problemination. It's openness because he is also goodness to me. Yes, guys. Yes. Ganyan lang kami. Basta kay cute. Yeah. Mga guys, ibalhin mo na mas bitas mga guys. Sige. Parang lain na po dagyan yung Sige. Our wine is coming to town. White wine. White This is wine. white wine. White wine with color green. This is bowl for sabaw.
Yellow ra ba? Yellow. Okay ra? Okay ra na ay. Okay ra na. Putas kay makita. Isa address na naman Ninoy. Santa Lucia, Tabanga, ay, Santa Lucia, Trinidad, Gindulman. Indulman, Bukol, Alicia, Bukol. Trinidad ugali siya silingan ra ba ng undoy? Trinidad ugali siya. Ano man? Silingan undoy. Ah, Namin nine, basta nine. bulo to. Oh, Trinidad, Culaste. Ano si Alicia? Alicia? Uri. Sa, Ang auntie. Parang kusugag siguro. Sige na mo mag-upload. So where did you cut your hair lalo? sa Leo Barbershop. Shout out to Leo Barbershop. Salamat sa pag good looking. Veterano, no? You make me good looking. Good lookingness of your Haircut. hair lalo? Yeah. And I don't know if I am looking good. Yes, you are. Well, I'm done. Ay, batasan. Did you bring this the alcohol? This is a function hall. Yes. You can There is a also. function hall over there with It's a very, aircon. very big area. The Sunkiss Resort There is a very is- big area. There is swimming pool over there and over there swimming pool. Oh, 2 swimming pool. yeah, but it's cold to swim now. Oh, So, mga guys, ug mukaan mo dare medyo maghuwat ka gamay kay fresh jud ang mga food. Di si Zayo giinit ra. Napod sila, pwede po sila mo ko. Naman sila mga fish panda na. Pwede tag Pwede mag-catch ba- and Oh, oh. hala, we will be back here soon. Yes. If it's not raining Inja, abo. inja, kanang dagko ra ba mag-uplot-uplot. Hala. Dapat ay buntag taning ari mga guys. Uy. Sige Pero sa kira ra. na kay sunod adlaw daw. We will be back soon. Yeah, because it's very very near sa Alicia. Hindi ba ugma? Bay Holiday pataw ma. man. Hindi ugma. Bakit? Hindi ugma. Sa holiday ha, holidays mga krudem. Himo-himo na pagkakimong ko galing ang kalendar. Ganahan ra ba kong holiday? Sabi niya, the number 1 fan of holiday. Yes, kaya wala Junjun ko'y trabaho. TV. Yes. A few moments later. Og sa wakas, ningabot na ang among gipaabot. Yes, ang sinigang nga bangus is coming to town. Abrihan, tidididing, hala po rami, ano maning inang luwag. Para sa sabaw na maninoy. Hindi ka ma. And, tadang! Oh, nagaso-aso pa. Di ba, presko pa dyan kaso? Hindi, nagaling sila. So, man. And another is tadang! Pork ribs. Baby pork ribs. Good for 3. Pero kakoy pakanondan eh. Good for 1. Na mag-rice me. Sorry po rami kay wa may red rice. Naman, malagsaragat po kung chito na sahay. And Magkalabe. the pizza is coming. Pizza. Pizza 1, pizza 2. Yan. Richard ka. Order ka. Order ka. So, Let's eat. the fight. yan. Guys. Mukhaon ako po rami. Ano to? Mukhaon na jud ko. Ano naman? Dito pa naman kaka. Ang moto pizza. Oy. And the last one is the cook. Half cup para ko. Bawal, bawal. Bawal. Coca-Cola sin bikini man. Uy, bawalan ni mo. Ikaw na noy. Lami-lami din ang bawalan ni mo. Pagkasan. Di pwedeng di. Ginhig o. Sige mga guys. Danara. Uy, danara. Taas magkulitan. Sige ra, okay ra. Sige na mga guys. Mga oname. Girl, eat miss. Yes. A few moments later. Oh my God. Hurot. Sarap talaga. So na sinaw guys. Sinaw og di ay bangus nga nabilin. Ang sinigang nga bangus nabilin dyan.
So the rest, ug di aday po usa ka pizza. And perfect sundoy and porami. Yes. A few moments later. So nahuman na jud mi guys. Porami, nahuman na ka? Mana, nakikita ko. Wala. We're going home now, mga guys. Kaya suso na. Mga guys, manguli. Blues hagbay. Kasi pagtaman ng susi. Buros man, buros na. Magdus sa buo. Sige, uli na ta. Okay. Ito. Ang Right now, masakay na ta sa tong katas. sakay na ko. Katas na. Katas ay nagaan. Katas sa hinaguan. You write this in the... Padong nami, manguli. Kaya lusot sa kape na. So, salamat guys. Busog na. Dapat Buros 1, buros 2. Arang busuga. Aga ho, loto so, nagija baby. Uy, agatang bring home. Eucalyptus na sir, bring home. Da. Ay, di dahil basta nasundi, di makaliptanes. Amang driver day karon, walang iba. Yes, ang habi niya. Ang si nag-iisa. Wanda. Oh, habag ko ando, bring house. Oh my job. Siya may job. Oh, di may job. Driver sa buntag. Driver sa gabi. Sama ng gabi Suhito. Depende. Makurbada magmatulid. Driver. Driver, strike in a word. Kailangan mo ipatasa na. Iniwersion. Ang driver, sweet lover. Yes, of course. Uy, mami, tagandihay kaya gisugo. Oh yes. Ipalitan naman itong vitamins ni Aliana. So naging salamat guys. So don't forget to like, share, subscribe sa akong YouTube channel. Ning balik na sa akong vlog guys. Kay nahuman na mag-disgraceful sa akong YouTube. Ang YouTube. Don't forget to subscribe to YouTube of Maninoy Jutuns TV. Yeah.